Hello Sobide, welcome back to Amy to Sim. Tony hin kagol pa akonin. Kilung si to sim tatakhat. High school love kitichu. Ihin ngay kom kitiw hizen. Apula para China sam hin ngay hadin team na kay niye. Thong makay. Nunga go san lai hin kidei chat to tichu. English sai sele crash kitihi. Tu gejin omzingin. Iti hizong le umjing ding ma chu ai kinin. Hebang chun nunga go sang tila. Agua kidei cha to ti ho hi an si in a hin la za cha si to ki son nal je in ani ki sei ngam ji pon a hin nunga ko sang thing ahung ki pha a ahung ki zol to ting le nom ji da lo phat ki le ta ti ho vel zong hi so sabin ke ta in zong ka ta sa ten kana to in nunga a khat to hin kani ki crash to hunin a hin a ki chapan jep na lai je chun ki phat lam le za cha man e bomin ane ki sei do ngam khonunga ka hin sei do le vai ge chu kana hi ta na hi ai le hi bang chun tunia thu sim sei diu zong hi tabonga kilung se thu sim khat in sei diu ma chu ai ki ne hi a hi le phan nga sol lovin thu sim chu an pan pai ngal je mute a chi sa 2013 kum chun KMC Government High School class sim dingin ka hung kain hi le ka senior nu mai ho chun posal ahung kai tha ho chu ane ki chanun hi ti chun ane ki dai si vin hi le ke zong chu elis ki ti nunga ki ta ta khat hin aloi ho zal chun ke chu ene ki chan tan a hi le hi ti chun phan ahung chal dung zui chun elis lung se na le amit chu ka hin la dan he tan hi ti chun e mu a hi lo le e hin vet na kin ka vet kha le za cha ta in hin ko hin mangjing tan hi le phan chom khat jobin kin jong e dei chat he ti chu ka hin ging mon a hin la koi man ka ko ma thu sei kha lo ji chun elis chu don lovin aloi nu boining zo chu ka hin zol tan hi le boining in zong ka lung sin chu hin san pin hi ti chun kong ki ngai hun tan a hin aloi nu elis to ki ngai lu ta le loi chapata a ki vok ma lungkel ki ser to ji a hi hun wangin aloi nu elisin ke id dan a sei pi ho zo si chu hen a hin don se in nei lovin ke khom jenga zong ima sei lo le aloi nu ko ma zong ima sei lovin ke ya ding chun apang jingin hi phat ahung chi chin hi le kum hung sung pai ngalin am ho zong HSLC class 10 exam piding a hitawin alang khana ke ho final exam chu ka chayun suti ka kha tawin hi le school ki kai talu hi phat chun ama thu chu kan he patapun a hin elis ne na cross chu kin kan he pha lo in kitep na ne yin ama hi alungel chapang na lai hin tin ipi hi le kum thum ka nga ding kum thum sunga alung ahung ki khela hi le kanok pi ding ama wang kum thum ge ya ahung ki khelo le ke zong ama hi gel zong gel da ta ngi tin thu thu na le kitep na chu anani chin hi a hin kin imacha kan he lo je chum upai num thei pun kum ni sofin amazon in sung ha asata te hi je uchun lekha simban zom talovin dilhimuna na tong tingin ana chita na hi heading khat chu ama hi mi pha mi kita milung thim thing khat hi zen ana to na muna chun milung sit na changin chule ana to na restaurant na chu apol thailo ho a hi lo le again thein ho chu so pi nepali ho kanin ain ki tho pi sin chule again te ha asan ne ting le sumne pa hian lam ha sat na ho hi zong le ama pa chun ani ki tho pin ana ko to sin he ti chun hong ki mong chape ta na hi he ti chun phalani ko hong chal jingin hi le ni tha khan hi FB messenger message kan hong lu nin kin jong ka ga bel le ka her kha le e hin tin hi chun kin jong nei het na lai ham tit ka ga to nin hi le aman jong i tin nang ka hai ding ham e hin tin he chi zo chun phone number ho ka ki pe to banin a hin ama lungel kan het pha pi lo ji chun kin jong nung ho lovin hi ti chun ka ki chai sa ton alang khana ama na sei lo ba nga chu ke ji a Facebook account ne ke hona e na hol jing dan chu an hi a hi le hi ti chun phana hung chal chalin 2017 kumin ni tha khan hi ke zong ka gari sakti mana thing ka hin pun ka hung la ka phone hong gingin ka avel le number chu ani ke save ta pun unknown number in aumin kin jong ka ga pingal hello ka ga tin hi le
numi kanin Frank hintin hi chun kinjong hoi katile aman jong nadam dam hinam hintin kinjong he nge kadam zingi nangla nadam hinam katin he thi jun ka kheu ho punin hile achai ne in kui madang an hilobin achi sa 2013 kuma high school ka sim khom laiwa eine ki star nu at least chu an hin chule athu im ho chu a hin sei do in ke jong kalung ke dang the zengin hi chun kinjong do man nei tam at least in ka tong en hile aman jong ka nei poi a hi wangen ka star fo kanin kum ni lang e zol tai nang na ki nga a nang la ke ne he phalo a hin tingalin hi chun kinjong kalung gel anom ta pun chuban le aman e lung sit na hole e di dan ho anu le awute chule anaute ho kom gia ana sei do oi dan jong a hin phung do bekin he ti chun pha chom khat set pi ka kyo hunin chom khat jovin ke ni jong phone ka koi pinin kin jong ka gari kan ki panin gari tol pum chun kaung ki ngai to thung ke in hi a hi le hi zo chun ke jong athu sei le ein khomandar ho chu ka gel le kalunga tong kha le jing kalung se le tan hi chun kin jong ka hin zol pan tan hi le anom mong mong ta pon om dan chu ana to na Nepal li pa tu sun ani ki ngai hun dan hi tai a hi le akum kit 2018 kumin anaw nu lo mi chu ta sadam mon na zin dam do zo to lobin le sit na angai cheng da than pa ko ma chol do tin na che ma sa ta na hi alang khana elisin zong hi ji tu za pha chun ama zong gang chalin flight ticket han ki ka in lang hung do in pha chom ka set pi ina aumin a hin la gen thi ha asate hi zeu chun dilhi ana tonga sum le pai holding in akinung le ki ta na hi a hi le hi ti a ama zong dilhi anu chekit phanin masanga sangin no masa che tan chupan le Nepali pa to akilung sit na hunjong chu ana sang che tan hi le pha chom khat jovin ain ko ten hin hedoin in langa hung do din ako ko si ngon hi le 2020 covid lai ta chun gen thei ta in lang hung do in hi chun ain sung mi ten chu za dang nam dang to aki ngai je chun na sa te na phone agi khen pi ding in ana nozing ta bin hi le ama zong a phone naw hil naw chu a thu chima angai chimbal chu tan tin ka den ka kho walte ki thido tal e le si na I bola ka hung pe tham tin anaki da sit ham jin a hin a chai nan ama zong alung hum mo ta do kit ngalin a do dan hung thim je ben hi a hi le hi ti a in hum kit pha chun kin jong khat ve le ka fon ji ka kyo ji hunin ka zol ban kit tan hi le iti ka zol wangin amal a ki doi mong ta bon nang ka no pi a ko pa iti ding ham atizin alang khana kin jong kalung sit na chu asang che in a hin aman ai san pi lo je chun upai ka nei pun ni tha jing ka sia taw na kaman se le adam thein ding le ke ya ding alung gel hen khel din pathin ko ma ka taw jing in hi le chom khat zo hin alung gel chu ong gi khel danin ka hin he in hi ti chun phona kaung ge o jim hun ta na hi a hi le kum le tha hung chal din 2022 kumin pa chale hin bol din hi le tha ngai chale jing ta bin hi chun aman jong ke chu a hin temun a hin hi phat lai ta chun ke song ka poi lai ta to ke to chen hin la am ho lai ten e hin te mu chu ka gel le kalung asin chu ban chamin na hung le kalung gel ka sei pi ding na hi atikit man hi le ke zong chu ka ki gelin tu chung wang hi ka chi lo le awang se pa ka hi de tin ka ki gelin ka hung tinga hi le hap ta khat bo kom thia ka ki to pi the ka ti le a kho poi hungu 18 ke song ka ki ko in ka che tai hi chun ke zong in ka ga thun le bu ana honin mal chame ding zong than he nin ke song ka cha na zo sip ka pai than ka ki tung lut ngalan oi cham kin bol ngi tin ka bol le so na dal de he ki cholin kin bol na nge tin kin zong nam bol de na an hon de ki hon thimu ka tin kin zong mal chame chu ka ko nin ain ko te zong ahung hlungin an kani on kani zobun in maya kem chunga chun ka to konin ka kyo uli monin hele au pa Nepali pa to akilung sit chu ainin ko ten adai sa alo thu ho
assassin ahung kinu zain hi chun kin zong ibola na ka ham nen ko ten ka ijewa nang ding ka seu hin koi mana thin ding sei poi tapang dan dana kam hi o alam lam nan te na kale na hoi ji poi katin kadai dai le ahung nuisin ahung lung sai pai kit dai hi chun kin zong to le ta to ko min ipi zong chu ei ki uma aum lo ko na ka pi pi in katin hele aman zong nang to ka kingaya ka upai biti ding hamtin e hin don but kinin hi chun aman zong aupa to kingai til hun thu ho chu assassin ka kyo lim on le iti ka pung na chal ham zan khang khim lam chu anei do tan hi chun ke ni zong ka lup na chi hon ka ki zun hanin ke zong ga imota na hi azing ni kho in alo ba ka kon vin hi le mi te so mai ki kimin a hin at least wang chu ang kon pon aji chu ama hi a kho ba sin te ta hi na ban zomin a ko sung wa school oza pang a hi ki nin chule Sunday school oza zong pang a hi ki nin chu ban zomin zong khang lai te lam kai kha zong ai ki nin hi ji hin ma zong dei bangin phan ong nei ji poi alang khana ke zong ko sungin ina ka thasit the wangin ama koma ka go chun ka pon tho le sengin ke le ke zong ka kilung ton le vin hi ko sung hin ni thum lo ba ka kun khom phanin ama ahung ni le chun sun to ti jong ka nom ji pun hai pha jong kan he pa ji pun ka ki lo se le zengin iti ka kho na jing ji ham zong ka ya pa ji pun hi ni sa khan hi ke ni zong ka to jin sun kem chunga chun ka to punin ka kyo le phonin kin zong kinep na lin ta nei puma ka hung hi a thoni nei ke le sa hi ona bi na lung kel na hello de le ben ho gari ven kun he chuna ka ti jin to le ta ko min ka ga dai jin hi ti chun ni kho hung chal chalen ke sung hap ta khat kom hun sung ka phan man hun dan chu chom ka sa lein ka hom tho le si a hin la in kong ki le na ding ni kho sung ang nai tul tulin chom lo ka in Saturday ong ngi ta na hi ni tha khat a kho ba tui ha je chum pai ma tui chu tai me ki hom tho hin chin tha chun am ho pha chu bung som na ni lang a hin hi ji chun zanin tui kyo phat nga apumin kitchen a chun ka to khunin ka ki ho lim honin hi le aman zong nang wang na pha po ye hin tin kin zong ebola em ka tile ni ki khel momong tai hin tin hi chun kin zong iti angai ngai chu baka hi sing ding ham ka tin hi le aman zong angai hi 2013 la ya pa chu ka dei so 18 e hin dain hi ti chun ka ke dai hon le pung ni lang chu ana thing tan howa pai ding an he tan hi chun ke zong ka chi suin howa ka in chom khat ka ki cholin pung kit velin kong ki thovin kong to le ama chu I mulova an ha akwa ke dan hi a hi le ke zong ka ki le dini hi ji chun pot ka ki ko nin in nang zon dingin kom tan hi le ka hung de kon chun anu in song e thalal thein boy hung ji tang ong e hin tin kin song he nge he nu ka tin in nang zon in kong tan hi phat pa bep sufin ke zong dam selin in ka ga thungin a hin kalung gel sun elis komin om jing na lai na hi a hi le kum le tha hung chal chalin 2023 komin kaina mission khat ka hung hi kom kit tawin mars la in support me namuna conference ang humin hi chi achun kong ki mato kit honin a hi le midang lungel wang chu ka hepon ke wang chun ka ki pa la in iti ta le ama lung ka holdo dem tin ni tha si le ka wa le jivin lamdin tung ho a hi lo le dukan tungin ka ga chi khom jivin hi ti chun thalal ta in hin kho ka hin mangin he le ni kho zong ahung chal tul tulin conference ka chai ni chu chom ka lovin ahung sung pai kit tan ki thalal ta in ka ki khan hunin ama zong in lang azonin ke zong long hel ta in nang chin in lang chu ka hin zon ta na hi asakit April sa in makhe lai ta ama hung hi to ke thanin ama ma hi theidu ta mi khat hi na pa na a hun chung jing zong melei sa nga theipung yo ho sa zo en atim tha jing na hi ji chun kin zong ama hi theidu ta mi hi ka he ji chun April 23 ni in kanau min lal to makhe kalo honin ama ko ma hulai len to ko min
ka pu pi honin ka chi hon ta na hi he chun in kan honin ni tha in ka to khom ki honin kalungel ka seile alungel ki khial thim dan na umin ke ding in kinep na len the in kalung tup chu all in ahmul so pan ki ko ta na hi le mi tha dead tree ni in e san kal phulu helobin ahung su do in ka ahona ki hen na le ki gamla na ahung su do lo ta na hi chu pan zomin galahung kho sit tu ke thonin e san ten net an that ki nun hi le a khola uma net no mo to hi ki le ka ki ho do thi khon tapon a hin wang sit na khana wang phat na khana ji bungin e ngang pu pi langa khung ta kapaniaw te thil le lo ho podo dingin ka chi in kaung ki le langin ka gari asit ji chun mulkun bazara ka ute komin ka hungi dan hi le ka ute ho to a khu chu nai cha hi ji chun ni lein a khu wa khulai lengin ka chin hi le amma na umpun hi chun kin zong anung koma heno elis huya chi ham ka ti le anun zong jingle thai le pod di hiya phone net wa lo zia noilang phai langa khu phone pola chi hi chu boy atin hi chun kin zong anung koma chum to le ta gomin nang zong hi min anana alungel hin hiala na soldo go ka ti le anun zong boita hilang gala le nala to thei ding la lo ama be apo do neu khat be hung pan thei zong la ka ti tai ati phat chum ki zong ka thai su zalin ka nga tan hele ama zong naw te to hovin hi chun kin zong bi tin ka ga ko le aman zong ke dang saten hoi tin e hin don bonin hi chum acha freng hoya ko na hilai hi nana ham tin e hin dong hi chum kin zong nang po do go ta nang in ni he sa lo ja ka hung hi ka ti le aman zong ka he ta hi po do lo dinga ki ta kanum ba ka la hum le bol the ima hi na po do lo le bui ta e tia ka po dinga ki te tun tha ma chu na po na dinga ki su felin 80 ja chu fon ga bol hi atin hi ti chun ka ke olim tu pe honen hi le chom khat jovin in ka ga thung honen ke ni zong in hi ti chun ka to honin ka ke olim hon le pung som na ni lang ana thing kit tan a hin la ka ke olim hon chu anom le zengin ki tha zo lo hilin phad ka nei hun chu hom thoten kamang honen hi le hi chin tha chun alum gel do sing up tha na dinga ana gel ta na hi tai hi chin tha ama chun kum izan hum leng nei ti amatin kian song kum ni katin lunghel ta in ka hung ke tha honin ka hung ta na hi ti chun ke song ka hung do in gari lam chu ka hin chu nin hi le ka u pan chung e nga khop wal chu hi dan hi tan amma yang anei mu mil zeng in hi azing in kin song gari ka sim phawin in langa ka pa te thil chu ka hin pota be na hi azing in ke song ka ki su thengin eliste u cha homa kangbu ya ni ding hi ze u chu ke song ni khan pe ka ki wa khom dan te ka tin ka nau te khat to ka chi hunin ka wa ovin hi le ka hung ke thalal se sing honin hi a hin ke zung apo di chu ka gel le ka in ma in ka ngai na yong asang che chen ka lungna achimpon jingle apo di ji chun ni tha le chi ding chun ka ki go ki ni na hi le gal kho lai ta ma hi le ko sunga deu di ka ki pu a hi na ban zomin ke deu ti pat an hi ka khel ki nin hi chun kin zong loi ho ko ma chun nei na he thim wo pung som ka hung thun de hi kin khat ka ne ka tin kaloi khat to ka che hun tai hi chun ke ni zung bazar la ka king honin ram them phat ka don honin ka chi hun le ka ga thun hun chun in maya chun ka to honin ka khyo li honin hi le amman chong tu ta hi ibolan hung ham suna ki ke thata a gen thei sen na hung yetin kin chong ka hin thazo poi kalungna chim thei mo poi tu ana chile kumizan na hung ding ki sei thei lo hi tai nei lo kham ka tin hi le hi chun amman jong ka kom a hin nai ni hi le ka nam chu hin za pha chun ibola zuna don ham kin zu hin don in lang hungin ka ti em atin ke jong ka ki phalam be se jengin seiding halowin thip chanin ka to tan hi le amman jong ka lungel ngap thla na dingin na ki gel ta hen ki ti a hi ti na na hi ti zom ding le na phat man sa hi tin hi chun ken zo ka ki si le jengin
B avelin bol ta pungi katin hile kata santalo kum isan ham khat nunga kalungel seina le kahin khu ka pharmandan kahin seina ehi thim pen le kadinga nehin ki gel thagota a 18 no mo asade jingin ke jong lung no mo tein in khongkele ta na hi hiti chun phana hung chal chalin ama lung hol na in WhatsApp message in phal se le ka ki ho pi sin ama dingin kalate thlen la ka thot chu lung sit chun lo u ka sen kul ngai te la apuna pa da chai na ge ku ke ya dinga ke sim ka ba sen ka hin khu hon to a ke tu te jingin hiti chun jingka ni tha se le wis ka bol jingin phar ka nei sunin ama ka ke ho pi jingin hi a hin aman wang ka message to avivin reply a bol ji tapun jan se jingka se le ama dingin pathin ko ma taw na ka kop jingin hi le phana hung chal chalin 2023 November ni tha khat chum anu in fun a hin bolin boy naha ki boy pi a alung na ke hol do le nanga a hi jingi nang tinga ka it po hin tin e chun kin jong nang jong kho te in sol do in min alung ger hin fel ko ta kelam hung ke ko ta a hi do le na langa ka chi a ama ka ga bel de tam ka tin ka to ni na hi le a hin la chilom lom chu anom sam pon an ko ten jong ka de ka ngai jong a het su ke yo chubanin aloi de abangin ai ke de hi sa win hi phalani ahung chal chalin 2024 ahung thung langin kin jong masanga ka ho bangin ka ho jom tapun a hin hi chia ka ka sei nom ki khat chu a hi le no me ama panga kita ding kam kapon he jom ka he kapoi chule ama hi hoi ka sa ai pun a hi na ka ga mu do na le a kita na chule a chon na le maljin phat bol dan ji a thip na kunin a hoi na ka hin mo da na hi se ki sung ka hin zol nu nga jong anop lo hi ka gel jin hi le aman a sei khat na phat man sa hi tai 80 chu hingap di tam tin jong ka gel kum jong om jin hi a hin ken jong ka ki tep na bungin kum ni ka nga de he ka ti chu tu ken ka nga jing na lai na hi hello so pite thu sim chu hi chan hin ke chai tan hi chi thu sim hin sun ka gol pa freng se chunga i pha thu sang ta ka hin phung chule chi tu sima sei khil sut khil bol khil le an ki ngai da mutin aban kit lang le so pi james ki gena kona kalung sit jan pa ki ti thile tu sim le kilung sit tu sim ki ko i na ngai khom ki diwa hi zin like share le subscribe bol pumin ananga jingute